Okay, nabon chawin elgolenin hichi chanala konin ahong lut ho zo si limna kahin bol kitovin tuni kha ita lang diu chu namdilon thilso kuki golang mini mel seta kivohna chu in he diu hin hichi chung changa oi pu jang mang haukip freelance journalist in ama en asaina to kisaya velvet na le choting ta egam le inam sung odin mon ina sei khom diu lungila inangai to diu hichelaya hi adia Michael Lamjathang Mr. Michael Long ama min pha hom ding a hi for ama in hichi oi pu jang mang in asain achan 14 August 2026 ni ko namdilon muna emi pasal ni le numei khat mango thang to boy ti let khotin len hau kip ti chu Joseph amin nge hin chule hingmin chong kip gen he chang ho hi liang mei kacha naga ho in date 14 ni a namdilong muna kacha naga ho khona thogim na ato naw thu chu koima I hello lo diu het wang wayong chu asung thu agil thu he thim lo kit na lai diu agita sanin zawang e zawin asung thu chu he thim lo ding a hin hi chu tuni kha isei diu hi mango thang tu boy hi cycle lang mi a hin numeinu thingmin chong kip gen hi kang po pi lang mi hi amani hi delhi a kang po pi delhi a patna hi imfarjan flight ya hi hungleng thon a hin ahung masang thana chu aso pi hon sipai convoy chini le hung thong in ati pi owa hi la hin Michael Lamjathang komma line ka kila hlon nai i ma bui ponti ati hlona hitia chu amani machama hi hungleng du thlon ai imfar ahung thun thona chu Michael Lamjathang in anaupa ti let khotin len hau kip Joseph chu kala gam gi phai chan adinga aga tha sa hi tin jong agi se ne namdilong ahin pha wa chu liang mei volunteers hon ana kham wa koina yuham tia ado ule tha do ka hi ve ati wang wa chu kuki le tha do thakhat a hi kai mo po ve nang ho mi zo lep na ding aum poi ati wa akai la wa pha sa je ma ana je heading da nei hichi thu chu ahung ki than pha na police hon aga hu do hi in pasal te ni chu aha wo be se ji wa chu imfalanga hi alut pai ngal win jong agi se nei hichi ni khel khala chu langka lang thil su awum ji aliang mei hon ape pe na tatar sat dang aphon wa lampi atin ji wa chu thado mina so cha ding go ho chu boilo be a hiwin koi so cha mala na sta na tholo he tiang chu he so academy ikiti men hi Michael Lamjathang Mr. Lamjathang in tiam hu do dana asejin chule thado a hi ja so cha dan in ovin asei le kitin ama ki sei phatna bebin aso do tan thilum dan hoi Lamjathang kine pi hon tuni kha en kivet chit lew chen pha hi tu lai ta tha do mina koi ikile phla zo diu ham koi ma angol om poi tha do ja hin do na so chat na thei au ma le ki pa ta hi adi ta hiti chu hilo helai amma sia apin pi anau pa gi san thilo di cha hi anau pa gi san thilo pam thilo sa di che chun hoilang kui a hu do zo diam ti jong hi ki tha do mi sa ta ewa han kho alawale gamle nam puilam hepalo ho chun i he diwa phai tukal Michael Lamjathang website ya min ho ki register ding ama ko ma line la ding ki te ho hi mol ne nai bo ve ti hi ki het wen lang ching dom win anam pi zu le mi khat chun nang le ke thi le hin chu kho sa lo ding moi ti chu he de hi Lamjathang in kuki le tha do takhat a hi lam a he lo wanga kacha naga ho chun tha do le kuki takhat a hi dan a he chen set a hin ki ven thim kala pha lo hi mere hon jong a he lo a hi pon e ho la ki tu mo na thei khat le dia Lamjathang hi a ho pi a hi bovin a phat chom lo a he che teong le hin pai do oventin a hin tha na lai di hi anaw pa aso pi pa le midang khat thi sa di chena pan na tong thil si bol ho chunga thu cheng cha jong dem na thu asai ngam lo hi hi chi sanga naga ho chunga ki pa thu aga sei kedin mistaken identity hetkhel ji a hi akiti no sel na la jin liang mei ho chum a het chi lo a hi pon a het chi jewa cha vo hi hi chi ki san he do thei lo lai di ham tu ni khwa tha do chanu chapa zo si hi thi chai jong lo hen mistaken identity a hi ati na lai ding hi
tu chana athi amang a in alo ki hali atam zo thado cha ti ai hinla panpina thu sei sangin mistaken identity a hi ati jing ai aji chu ama hi thado nam ngai lu a hi pon thado ki wa na ani a hi bovin kuki ha dem chana imfala the hi ja chu anne ekyol a boveti hi isu min lo de oi chile wale gampam chi honglu ti ho lo the a hi lo za chen KPIDC ham alo la SDO saitu gam phazol amo thu dung zia he ekibol vin lang ching thei ta vin ti jong hi oi pu jamang haukip freelance journalist in aman ata lang khat chu ai Michael Lamjathang hi e ho en thado pom ho en hiti a chu ingai sang ke wang wa chu kun iza henam si alung thimyok na putna hiti a chu mi china ding mi man ding bol jong hi thei agam le anam ngai lo ipon ama kewa na ding bo ahi bola ngai to ahi in mei khai te en jong tha do le kuki tia a hian hi Lamjathangin hi chi angol nei kuiman a hai lo ahi in amo abo igal nei la hi jiwa e hol o ki ka ke to mo na asim nom jiwa chu mei khai te en pu Lamjathang ho jong angai le be ke sa hin khat ve tinga le pha se ma jong a hin jep na lai di oi hi chu mingol hon a he do lo oi mi ching ho in amo savin mingol hon ban amo sa po ni tha do chating ta le kuki ki ti hi eima chapang eima hetna elwal aiming mol pen sei chi a hipon sei chi hilo jina chun kasung gil lut nom pon ka sei nom pon a hin la angol pen in jong tha do le kuki tha khat hi in a chom a hi poi ti chu ke do hi in hi chan ge chu sei thei tho ni adang dang chu sei lo wa jong he so ke hin choting ta le tha do le kuki hi hen tum the a hi poi ti chu angol pen jong a he in a chu a hi a le tu ni kha hi chingta da na ke gela tha do a choma hen kuki choma hen ho chu chingta da ni ti ke gel jol angol pen hi ve ti hi sei tam ning i ma cha lo hi ti ita lang nom mi ni tu ni kha hin gelu ten ka so pi dang ngai to hitin naga mei le ki to hin i chana i china deu i man deu a bol ham i chana demand ani ham igen ten i chana na to ham ipilung put ni ham ti he po ve ni izawe ban e bol khum wa bucket e bol khum wa ne engol sa di over e thawa hi cho hi ipijam ti he lo tu ni kha jong nasata a kangla tom bilanga nasata a boina asim ki ro hi ita bang ho hi kuki te attack na e woni he lo hi chi flima ki ve gal ho banga ho igel na la hi iboina oi na in maya hunglung gal a hita in ichi nom sata e man ini apol inam meeting gel inam meete ding gel phalawa ho hi boi hoi ta geloi ten tu ni kha in NRC hi koidang alawale koinam tupna ki bol go ipon ku ki te chunga bulsum su na anei go hi kuki umbrella inei theilo ji ujong hintin zomi ka hi ti mi phabe phadin kuki ka hi poi tiu thado hingol phabe ho khanin kuki kai poi ticket o achutil NRC hi hungki implement ale thado chu NRC accept theding hinam ti jong hi gial kit ngai chu zomi chu NRC ta ma lingzo ding hinam chule kuki ka hi ti mong ho jong NRC criteria lingzo lo mai theina lai o hi NRC hi ang chi le manipula kit ka hi ti eti do ichi isu men lo win apha nei hizi hin igam inam abit na dingle atuma ike vai hom thina dio tha ngai to pha hitan poimo thil tampi he dio isei do nom chu adia MLA mistress p nem cha in jong apos ko surrender do he zomi hon jong ai pi chu hitale full time being in cooking nomenclature chu job phot hen lang separate imu ting ole ama ho chun a reason gon pi ding ai thado phabe phat jong thik be a am agyop dio media dunga thu sei anga angai chutile buffer zone ihin kinga tup che dio meitei ten NRC adei jong le meitei le na NRC chi han kukile na bol thei povina te tia tin le ha tho a hu ding buffer zone van bit chu papen heading ai hiti ham khana ikigel la lo wale hin igam su hi ikechai de de hi tuni kho in jong tangla tum bilanga boina nasta a kenen ani ni abuina min e lun vu e sim khom ai he kangla tum ba security force hole
ki phin na nei ho ki ka azong chun ki to na ki no to na chun mi li a ka tong kha in naga mi gop ana ki that ho lung hai lo vet sa na chu tang lo hela protest hin chi la pi jing a hi bin e chi protest hin chi la pi jing Namdilong kangla tombi a ki phin na nei ho chu security forces hon ano che zo nunga protester ho lut ki ding amo chun angai to na na sa ta ki no to na so do in ki phin na nei ho loi chu tear gas a ki ka bin alwa adel che ding a ki ngai to in ki no to na ki sorry ki no to na chun ki phin na nei hola mi thum le IRB personal khat jing jong hi a ki tong khana la ti thu jong a ki za ni nam mi te ho en egam le inam hi lungmo na the pon galmite iti ta la kuki te gam kala pi dem kuki cha te asi se ne ka tha chai dem ta hi pan ala ala a jeng hin e ho chu iti ta le ko hi ka wa thawin iti ta le building ka ki sa da in iti ta le sum ka ne ko en tia ke boin lai cho nagam le si na chan zo lova na galmite na zo lova le sum le pai na ne ya building thu pi ta ta na sa nu lungmong sa na chen thei di ding ama se pe na lungmong se la chen ding igam chu chu hu ding aban ting le in nom ta sa lungmong se la chen ding hian ama sa ding bol ma sa lova anu kha ding ho zo e bol ma sa hi e wa ding man na lin ta ding hi ti i sei do nom chu ku ki te hi me hlei te le na ga te e noi siu chu teng ta gal e bol khom hi ingol dei dan da no Manipula kuki le meite hong ki buin alang pi ai heading a chen a khat na chen illegal immigrants issues ani na narco terrorist issues ikets e ji sei tenio hi amahon a sei pen khat choi ingol dan kuki te illegal immigrants ka hi veti ti na dinga kuki ki ti nom lo ami phabe phat jomi iketio he ji hi min illegal immigrants iti lo le ipi ba 80 dio ham ingol dan kuki te 100 la 90% tabangin kani itowa ngadi lo tukum di ikite thokiru hichi min narco terrorist itilo le ipiba itido kuki society hi kelngoi aching tup ding lo banga yumoi lamkai hon ilam kai naw assignment o na bolo bala hen hi chong hi iboi naw len pen khat su ke dingai nam lam kai khat ka hi itiwa nam mi pi aching hoi akai hoi be kel ngoi hon banga na tha sa na lewa na wa sa hi di ke sa ram ta lam ka tha bia tu khoi i tha gel ke dio hi ai lo le bible ki se banga dark age hi thunga vitam ti inam su ma hin gel thei khop set ai ta nai igam le inam u din mun chung chang mi ching mi tiamon a khol do le a sei ho chale e ho in holim na e bol naw he chan join tin kuki gamsung hi tu din mun hi ipiding muna ding hiu ham ti hi hewitin hi chidung e la sautin ki mang chautin pathin bel huitin na tong hite ti hi achaina pena isi do no hi